Sanibonani emakhaya. uBen Maseko ozobe acoordinator kwisifundo sanamhlanje. Angihambi ngodwa, ngihamba nomzalwane. Salibonani babukeli emakhaya, ngithanda ukulibulisa lonke ngegama leNkosi Jesu Kristu. Mina igama previous impofu. Siyabonga. Ngaphambi kokuba sicale kwisifundo sethu sanamhlanje, sizathi sicalise le nkonzo yeSabbath School ngomthandazo. Asithandaze. Baba wethu osezulwini, ngalesikhathi sekuseni sithanda sikubonge ithuba uthe wasinikeza lona lokubana sihlanganyele ekutheni singene ekufundeni kwesifundo sesikole seSabatha. Vula inhliziyo zethu, welule imiqondo yethu ukuze bonke sizawuthi sifunde kube yilokho okufanelekileyo, sikwazi ukubana sichaze isifundo ngendlela efanele. Kukanti-ke sikhulekela nabasemakhaya kwangathi mangabehlangabezana nalesi sifundo bangakwazi ukuthi kube khona abazithathela khona. Sonke silungele ukuza kwakho ngesinyane. Siyakhuleka. Amen. Amen. Singena kwisihloko sethu sanamhlanje esikhuluma ngoJesu noNicodemus. Lesi kuyisihloko esijwayeleke kakhulu kwibandla lethu, kodwa ke namhlanje sizathi sizame ukusifinca ukuze sizwisiseke ukuthi ngabe yini lokhu esiphethele kona isifundo sethu salolusuku. Mzalwane, uma ubheka kulesi sihloko esikhuluma ngoJesu noNicodemus, yini into efika kuwe? Ubheka futhi nevesi lokuvula elikuJohane 3:3 lapho likhuluma khona ukuthi uJesu Kristu wayesephendula athi kuye, ngicinisile ngithi kuwe, ngaphandle kokuba umuntu azalwe kabusha angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Yini into ozwisisako mhlawumbe masingathi sinikeza abantu abasemakhaya bake bazwisise kabanzi ngalesi sihloko esisiphethe saliviki namhlanje? Ngiyabonga mzalwane. Manga ngibheka isihloko esisiphetheyo o esisibhekile namhlanje esikhuluma ngoJesu noNicodemus, kusheshe kufike kimi isimo sethu ukubana ngoba uJesu utshela uNicodemus athi kudingeka ukubana uzalwe kabusha ukuze ubone umbuso wezulu. Ngibona isimo sethu esinjalo nathi sonke namhlanje we profess ukuthi singamaKristu, sizithi singamaKristu, kodwa manga sesibuya empeleni uzothola ukuthi siyasilela lapha nalapha. Nathi alubana uJesu bengaphila phakathi kwethu physically, abe khona phakathi kwethu, ubezosikhomba nathi ngemini asitshela ukuthi siyadinga ukuthi sizalwe kabusha. So ke isimo sika Nicodemus siveza isimo sebandla likaNkulunkulu namhlanje. Siyabonga lapho, kodwa ke siyaphinda futhi sithole lana amazwi aku-Desire of Ages athi wona lapha umuntu lona ozama ukuthi yena ngokwakhe afinyelele kwizulu ngokwakhe ngomsebenzi wakhe, uzama ukuattempta into impossible. Kusho kona ukuthi ngendlela thina sibheka senza ngakhona izinto siyasizama ukuthi sifuna ukufinyelela kwindlela yokuthi sibe ngabalungileyo ngokuphelele, kodwa ke sisuka sizenzela izinto ngokwethu. Ngabe lokho kusenza kanjani sisilale or to come short entweni zokuthi sifinyelele kule righteousness uNkulunkulu afisa ukuthi sibe kuyo? Inkinga yethu njengoluntu sisuka sifuna ukuthi size phambi kwaNkulunkulu ngokulunga okungokwethu. Lokho umprofeti uIsaya athi kufana nezidwedwe ezingcolile. Kukanti-ke masibheka uPaul uyasinikeza inkuthazo masibheka encwadini kaFilipi 4:13 uthi ngingenza konke ngoKristu onjani ongiqinisayo. Sidinga ukuthi masiza phambi kwaNkulunkulu singezi ngamandla ethu, singezi ngokwenhlakanipho yethu, kodwa size ngoba sithembe ukuthi uKristu uza kusilekelela lapho esisilela khona. Sidinga ukuthi silahle ukuthi ukulunga, sikhulekele ukuthi uKristu asinikeze okwakhe ukulunga ngomoya wakhe engcwele. Siyabonga. So konke sikutholayo lana ukuthi ukwenza kwethu angeke kuze kusisize ukuthi sifinyelele lapho sithi thina sibona ngathi singafinyelela khona. Konke sikwenzayo
singakwenza kuphela uma sikwenza ngoJesu Kristu. Uma sibheka lana kwisigaba sasambili sithi sona lapha umuntu omkhulu ufuna uJesu Kristu. Kuthiwa lana kumbuzo wokucala ungubani uNicodemus, embekaziwa njengomuntu njani ebantwini lapho ekahlala khona. Yini into esiyaziyo ngoNicodemus ethe savezelwa yona kulesi sifundo? uNicodemus mangasifunda ngaye sivezelo lapha ukuthi wayengumfarisi. Engumfarisi enjalo ube nesikhundla esikhulu ku le inhlangano yamaJuda ebibizwa kuthiwa iSanhedrin, o ikhanseli yamaJuda ebibizwa kuthiwa iSanhedrin, eyiyo eyayibheka zonke izinto, eyayishaya imithetho, isenza zonke izinto ezinjalo. So ke nakuleyo khanseli uNicodemus ube ngumuntu othenjiweyo. Ube ngumuntu othenjiweyo ngoba sifunda ngaye ukubana ube ngumuntu ofundile, engumuntu olamathalenta, engumuntu futhi onesimilo esihlukile kunalabo abanye ababekhona bengamalunga aweSanhedrin. Kukanti ke naphambi kwabantu, phambi kwaZulu wonke, siyathola ukuthi uNicodemus futhi ube ngumuntu obedlala indima enkulu ngokuthi asize abantu, ngokuthi aphathise labo abantu abahluphekayo, abantu abaswelayo. Lokho kwabangela ukuthi abantu bamhloniphe kakhulu uNicodemus. So ke uNicodemus ube ngumuntu wabantu mangachaza ngaleyo ndlela. Ube ngumuntu othandwa ngabantu, nalabo asebenza nabo kuSanhedrin labo bemphakamisa kakhulu, bemhlonipha. Yebo, siyabonga, siyathola kakhulu lana ukuthi akuyena just nje umuntu nje kuphela, kodwa kuthiwa lana emphakathini kwawumuntu odlale indima yokuthi wonke umuntu amhloniphe, and futhi kwawumuntu ofundile. Ngaphezulu kwakho konke lokho waye nezifundo athe wazenza. That's why beka umuntu othembekile nomuntu so izwi lakhe lalilalelwa ngabe noma ngubani kukhanseli yamaJuda. Yikho lokho esikutholayo ngoNicodemus. Ake sizwe ke ukuthi ngaliphi ihora lapho uNicodemus wafuna khona ukuzohlangana noJesu Kristu. Uma sibheka mhlambe uthi nje ukuthi sizwisise kungani uNicodemus uyafuna ukuthi abone uJesu Kristu privately. Nibe mhlambe ngagijimile ngaphambili ukuthi sike sibheke kuliphi ihora uNicodemus afuna ukubona ngalo uJesu Kristu. Asikhumbule ukuthi uJesu mangahamba efundisa, esenza imimangaliso, yonke lemsebenzi ayenza, ukusilisa abantu, kunikeza abantu ukudla, ukufundisa abantu, mangaye kwenza konke lokhu, akusibo bonke abantu ababemamukela njengomesaya owayethenjisiwe. So abantu abanjengoNicodemus ngoba benezikhundla eziphakeme, abazange bathanda ukuthi bazehlisele ngaphansi kukaJesu nemisebenzi yakhe nemfundiso yakhe. So uNicodemus ubesizwa ngabanye ngemisebenzi uKristu ayenzayo nangezimfundiso asifundisayo, kodwa kuyahamba kuze kufike ethubeni lokuthi ngoba ethintwa yimisebenzi kaKristu nemfundiso kaKristu, kufika kuye lapha afisa ukuthi ngawe uyahlangana naye uKristu. Kodwa ke sokukhona ke into emvalelayo, uvalelwa ngumsebenzi lo ayona kuSanhedrin nalokho ayikho emphakathini, engumuntu ohloniphekileyo ukuthi ayebonakala nje emini esiyakhuluma lo muntu onjengoJesu owayebhekwa njengotitshala nje kuphela omkhulu, engenasikhundla anaso emphakathini esimenza mhlawumbe naphakame. So uNicodemus wakubona kungaba lihlazo elikhulu ukuthi ahambe ayebona uKristu emini. So ke ulanda abafundi bakaKristu, uyababuza ukuthi angahlangana kanjani la nomuntu, utholakala kanjani, utholakala kuyiphi indawo, kungasiphi isikhathi la ngamthola khona. Abafundi bayamtshela ukuthi hayi, uKristu mangahamba uye eMount Olivet uzomthola lapha ntambama mangaye esiqedile imisebenzi yonke ayenzayo. So uNicodemus uhamba ngobusuku ecashela abanye bakhe ukuze avikele isithunzi sakhe ngokuthi ayekhuluma lo muntu njengoJesu ophansi. So ke uya kuye ebusuku. So siyathola ukuthi ngendlela
uNicodemus enza ngakhona kwaye kungumuntu olobeluka abuza kubafundi bekungasiyinto entsha ukuzwa ngoJesu Kristu so bese kachumene azwisisa ukuthi okay kukhona uJesu ophethe izindaba ezikanje kungakho manje abheka ukuthi okay ethi ngifuna isikhathi la seka aphumule khona ngesikhathi sakhe sokuphumula bese ngiyakuye ufike mina ngizokhuluma naye asizwe ke ukuthi mase kule private interview uNicodemus afuna ukuba nayo noJesu Kristu ngabe kuthiwani kuye uma siya kumande sithola ke lapho kukhulunywa khona ngale meeting yangasese yakaNicodemus noJesu Kristu yini lena ebonisa the kind understanding of Jesus is in receiving his visitor at such a late hour of night. So lana sithola ukuthi kunga ukuphi ukuzwisisa esinakho or ukuzwisisa uJesu Kristu wabanakho ukuthi amukele lesi sicelo sokuthi abonwe ebusuku. Masibheka imbali kaNicodemus ngelihlo elibanzi sibheka indlela ezwe ngayo izimfundiso zikaKristu ezizona kubafundi uzothola ukuthi uNicodemus kulesi simo kulesi sikhathi mangaya ehamba esiyahlangana noJesu ebusuku akusiyi ukuthi kuye kwakuyinto entsha ukuthi ayethola amazwi ayevangeli. uNicodemus ube ngumuntu already inhliziyo yakhe ibikade isilungele ukuthi yamukele ukutshalwa kwembewu le yosindiso isuka kuKristu. Kwakusheke nje kancane ukuthi abe ngumuntu onjani oguqukayo. Ubedinga nje ukuthi ahlangane lo Kristu ukuze amchazele abe nokuzwisisa. And of course enye into esifunda ngayo uNicodemus sifunda ukuthi imisebenzi yakhe le eyomusa ayayenza ehamba esabela abampofu esiza abantu abahluphekileyo ngokwezinga elithile yasuka yamkhohlisa yamenza ukuthi mangaya ezibhekile azibone engumuntu yena ofanelekileyo phambi kaNkulunkulu wazibona engumuntu yena oyenza konke okuhle njengalokho kushiwa ngobani ngulo uYesu ongaze ahlangane naye. So ke uyahamba ke ukuthi ayehlangana naye uJesu abe nakho ukuthi akhulume naye. Mangayefika eziveza kuKristu uKristu nanoma kwakulihola lasebusuku kule sokukhwalele kulate mhlawumbe edinga kuphumula ngoba ekwazi ukufunda inhliziyo yomuntu kuthiwa wathi mangayebheke uNicodemus wabona inhliziyo edinga ukuphenduka wabona umuntu olangazelela ukuphenduka uyamvumela umnikeza ithuba lokuthi abe nokuxoxisana naye. Siyabonga lapha kumaHubo 31 verse 20 iyasho lana ithi you shall hide them in the secret of your presence from the pride of men. So uJesu Kristu wamukela uNicodemus ngendlela ayiyo ngoba uJesu Kristu wayifunda wayazi yonke impilo kaNicodemus ukuthi uNicodemus ungabanjwe ngoba sichaza nje mzalwane ukuthi uNicodemus wawumuntu ophethe izikhulu owayewaziwe emphakathini so ukubonakala kwakhe emini yanoJesu Kristu lokho kwayukameza ukuthi nalaba ahambisana nabo kucimbi lakhe leSanhedrin kanye na kwikhanseli yamaJuda bamcekele phasi mhlawumbe ukuthi hayi ungubani lo muntu lona esingazi lutho ngaye uhamba uhlangana naye ufuna umhlangano naye because kwekwazi ukuthi uJesu Kristu akalutho emphakathini kodwa ke uNicodemus wavele wabona ukuthi ngcono aye ebusuku and uJesu Kristu wayamukela leyo because anenjongo ukuthi abonise uNicodemus lento ayiyo acabanga ukuthi yena wazi kangcono ungaphezulu wenza konke okulungile ukuthi kukhona into ekufanele ayifunde kuJesu Kristu. That's why uJesu Kristu wamukela isicelo sakhe sokuthi ahlangane naye. Nangaphezulu kwalokho futhi uKristu mangaye emamukela uNicodemus umamukela ngaleyo ndlela omamukela ngaphansi kwama conditions akhe uNicodemus ukuthi ufuna ukuthi lento ibe yimfihlo. Akazange uKristu athanda ukuthi ambule kwabanye abantu ukuthi uNicodemus uzile kuye kodwa ke umamukela ngaleyo ndlela ukuze avikele isithunzi sakhe ngesikhathi esifana nayo ehlanyela inhlanyelo yensindiso kuye uNicodemus. Amen. Siyabonga. So uma siza kumbuzo waka B ithi lama masichaze ukuthi
inkulumo kaNicodemus wayithula kanjani kuJesu Kristu uma kacala nje ukukhuluma noJesu Kristu, because naku manje uJesu Kristu sekayivumile indaba ukuthi uNicodemus makeze base kathole lesicelo sokuhlangana naye. LekuJohn 3 verse 2 iyasinikeza lapha i-introduction yakale mpelena kaNicodemus, isingeniso senkulumo yakhe. Before kungashiwo anything uNicodemus uyaziletha manje kuJesu Kristu, uyazambula ukuthi ungubani yena and futhi wazi kanjani ngoJesu Kristu. Yini into esithola kulesi singeniso sika Nicodemus, the way ayiletha ngakhona kuJesu Kristu lenkulumo. Ngithanda ukuba siwafunde la mazwi ukuze mhlawumbe sibe nokuzwisisa okusondelela. Uthena lapha kuJohane 3 evesini lika 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So ke uNicodemus ma efika kuKristu ufika kuye ngendlela yokuhlakanipha, leyo indlela eyokuthi azethule phambi kwaKristu ngendlela yokuthi upraise uKristu, ozama ukuthi amhaye uKristu, ambonise ukuthi no uyamphakamisa, uyamvuma ukuthi ungutitshala omkhulu, ubuye futhi uyavuma nalemsebenzi ayenzayo ukuthi ngoba akekho umuntu ongenza imisebenzi njengale yakho alubana engazange athunywe ngobani uNkulunkulu. So ke wayecabanga ukuthi manga eziveza ngale indlela phambi kwaKristu, epraise uKristu, mhlawumbe uKristu la wayezomnikeza iplatform yokuthi amvumele abuze nanoma yini. Kodwa ke manga siqhubeka ngesifundo sizozwa ukuthi uKristu yena makaphendula umphendula uthi. Okay, so lana ukuze athole confidence noma ukuba namandla ukuthi abhekane noJesu Kristu, njengoba sisho into yakhe yokucala uyampraise, and the way uyampraise ngakhona kokucala uthi Rabbi ukuthi mfundisi. So ngalokho ukuthi umfundisi olungileyo uzama ukuthenga uJesu Kristu ukuthi hayi lento engizoyikhuluma kuwe ngiyayizwisisa and futhi ngivumelana nayo. Aphinde futhi athi yena akukho utishera ofana nawe, uyamehlisa manje umletha kwisizinga sokuba utishera nje, not ukuthi uJesu Kristu unguprofeti, uyindodana kaNkulunkulu. Kodwa ke konke lokho uzama ukuletha indlela ukuthi akwazi ukukhuluma noJesu Kristu. Njengoba soyichazile ubezama ukuzingenisa, isingeniso lesi azama ukuthi asondele kuJesu Kristu, azokwazi ukuzwa ukuthi uJesu Kristu uphendula uthini. Ngabe uJesu Kristu uthini uma sekathola all these praises ezivela kuNicodemus, because lana uNicodemus uzama ukubonisa ukuthi hayi mfundisi olungileyo, uthishela ongaphezulu kwabo bonke abothishela, and lezi mango zenzayo akukho noyedwa ongazenza, zenziwa nje kuphela umuntu ovela kubani kuNkulunkulu. So ngamanye amagama uzama ukuletha iconfidence kuyo ukuthi hayi at least kukhona izinto engizazibo ngawe. So uthini uJesu Kristu makaphendula? Siya ku verse 3 uJohane 3 evesini lika 3 uyamphendula uJesu. Ithi yona lapha, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Uthi yena uJesu manga imphendula, iqinisile ngithi kuwe, aluba umuntu engazalwa kakusha angakaze awubone ini umbuso kaNkulunkulu. uJesu manga ephendula uNicodemus akaphendula umbuzo obuziwe, kodwa uphendula ngendlela leyo ukuthi utshintsha yonke inkulumo esikhulunywa lana. Ngize ngithi manga mfunda le ndaba ngikhumbule indaba kaJesu efika emthonjeni kaJakobe lapha ehlangabezana lo mama ongumSamariya ecela amanzi kuye kubana amphuzise. Lo mama emvezela ukuthi uyazi ukuthi thina amaSamariya namaJuda kasinabudlelwano. uKristu emchazela konke lokhu ukuthi if bewazi umuntu ocela kwamanzi ubuzocela kuye amnikeze amanzi okuphila. Umama lona uphendula uthi
nginikeze wona ukuze ngiphuze ngingaphindi ngize futhi kulomthombo. uJesu uyayichinja inkulumo kulokuthi amnikeze amanzi uthi hamba uyebiza umyeni wakho. So ke umphendula uthi uNicodemus ngaleyo ndlela aphendula ngakhona mama wakuphi waseSamaria. So ke manga etshela uNicodemus ukuthi kumele azale kakusha, sithe mangasifunda eBhayibhelini sezwa ukubana uNicodemus inkulumo uKristu ayikhuluma eyokuzala kakusha wayeyazi vele, wayeyazi. Kodwa ke uyajika nayo uNicodemus uzenza impumputhe. Uphendula uJesu uthi manje lokho ukuthi sokumele ukuthi ngibuyele esiswini sika mama sengimdala kangaka ngiyazalwa kakusha na? Indlela aphendula ngakhona sizoza ukuthi uKristu umphendula athini mangasiqhubeka nesifundo. Yeah, no, njengoba usho lapho uJesu uyichinja yonke lenkulumo uNicodemus ezengayo. Uyabona umuntu mawuza uprepareile uya ku-interview and then lezi zinto ocabanga ukuthi wena izinto ezizawubuzwa kule interview noma inkulumo izawuhamba ngendlela oplane ngakhona ifike i10 ijike nje usuke ungasana mazwi we-defense ukuthi mhlambe ungawaletha manje to change ibe ngendlela lena ofuna ngakhona. uJesu manje uletha enye isubject lena bekangayicabanga ngoNicodemus. uJesu Kristu manje sekakhuluma ngokuzalwa kabusha. Njengoba siyichazile mhlambe mase sibuyela siya ku Tuesday kuyo lenkulumo izasichazela kabanzi ukuthi uJesu Kristu uletha uthini ke manje uma kamnikeza le ndaba yokuzalwa kabusha. Kusigaba 3 sa Tuesday lapho kukhulunywa khona ngokuzalwa kabusha. Uthi uNicodemus waphendula kanjani lapho ezwa khona uJesu Kristu athi kwamele azalwe kabusha. Uma sifunda kuJohn 3 kuverse 4 kuya kufika ku8. Iyo lena ebese siyichazile ukuthi uphendula uJesu athena ingabe usho ukuthi kwamele ngibuyele esiswini sika mama ngiyokuzalwa kwakutsha sengimdala kangakana. Mangasi bheka umoya weProphet of Desire of Ages page 171 ikhona inkulumo lapha nendithanda ukuthi ke sifunde sithi ukuyiqonda. Uthi lapha the figure of the new birth which Jesus had used was not wholly unfamiliar to Nicodemus. Converts from heathenism to the faith of Israel were often compared to children just born. Therefore, he must have perceived that the words of Christ were not to be taken in a literal sense. So ke ma uJesu ekhuluma ngokuzalwa kwakusha kuNicodemus kwakungasi ukuthi inkulumo entsha kuye. uNicodemus wayesazi ukuthi abantu ababebuya esizweni bebephenduka bamukele inkolo yobuKristu yokuba nababe ngama-Israyeli. So wayesazi ukuthi uJesu ukhuluma ngani. Wayesazi futhi nokuthi uJesu akakhulumi ngalokho kuzalwa yena aphendula uJesu amtshele ngakho ukuthi kumele abuyele esiswini sikanina anjani azalwe kakutsha. Yeah, siyathola futhi lapho uJesu lapho kuyo lencwadi efundile eDesire of Ages siyasho ukuthi uJesu Kristu akazange wafuna ukuthi achubekise impikiswane phakathi kwakhe noNicodemus. Because wayesekayifundile ingcondo kaNicodemus ukuthi uNicodemus uze ngayiphi indlela lapha kuyo. Kodwa kuJesu Kristu umnikeza manje indlela yokuthi kufanele abe yiyo and futhi enzeni ukuze aphendule. So lokhu kwakungamsurprise uNicodemus kodwa ke wayefuna bese kashalazela angazi ukuthi uzathina aphendula athini njengoba manje sekanikezwe enye futhi manje indlela yokuthi udinga ukuthi wenze njani uzalwe kabusha. Wasekazibuzisa ukuthi ngizalwa kanjani kabusha. Kuyinto ayazi ukuthi kufanele enzeni ukuze athole ukuzalwa kabusha. Kuthiwa lana kuB yini ithi kunini and futhi kanjani lapho umuntu angazalwa khona kabusha. Umuntu uzalwa kanjani kabusha abe isidalwa esisha. kuJohn 1 kuverse 12 no 13. Ake siwafunde la amazwi akaJohane ngo1 verse ka 12 no 13. Uthi yena lapha, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name,
which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Manga uKristu etshela uNicodemus ukuthi kudingeka ubana uzale kwakusha, wayezama ukuthi amvezele ukuthi empeleni udinga ukuthi wamukele uKristu empilweni yakho njengenkosi nani nomsindisi. Udinga ukuthi uguquke kuneso simo sokungabaza noma isimo sokuthandabuza lesi obukusona esokuthi awukavumi awuqondi awuqedisisi ukuthi mina ngiyinkosi. So ke udinga ukuthi uguquke wamukele uKristu owamukele inkosi njengani njengomsindisi wakho. So ke wayezama ukuthi amchazele ukuthi ngokuthe ngqo udinga ukuthi aphenduke akholwe amukele usindiso. Siyabonga injalo bekudinga ukuthi nje kuphela avume izono zakhe aguquke kulokho ayikho then bese landela kanjalo ke uzabe sekazalwe kabusha ngokwesimoya amukele indodana kaNkulunkulu. Singena ke kwisigaba 4 kwisigaba sa Wednesday esikhulunywa ngokuhlanzisiswa nangokuvuselelwa, cleansing and regeneration. Kumbuzo wokuqala uthi wona lapha yini le ebonisayo ukuhlanjululwa ukuhlanzwa nokuvuselelwa lokhu okuza ngokuzalwa kabusha. What symbolizes the cleansing and regeneration that comes with the new birth? So sibona ziphi izimpawu ezibonisa ukuthi manje sohlanziwe and futhi soguqukile sone kuzalwa okusha. Sithola lapha nokuMark 16 no verse 16. So ke lapha siyachazelwa noma siyavezelwa ukuthi ukuze kubonakale ukuthi usungumuntu oguqukile nomuntu osethe wenziwa kakusha ngokusho kukaMarko ngo16 evesini lika 16 ingxenye yokuqala evesi ithi yona, he that believeth and is baptized shall be saved. Lo okholwayo bese baptizwa uyokwenza njani? Uyokusindiswa. So ke izimpawu zokuthi umuntu uphendukile uguqukile yizo lezo zokuthi ukholwe kuKristu. Mangase ukholiwe kuKristu uphinde uvume futhi ngomlomo wakho ukuthi uKristu uyinkosi kunye lomsindisi wakho, uyabhaphathizwa ke ususiba ngumuntu ke ofaneleke ke ngithi ofanele umbuso kaNkulunkulu. Siyathola lapha futhi kumoya wesiprofeto uyasichazela lana ukuthi kwesinye isikhathi siyayisibe nezinjwayelo esizenza ngaze sizibiza nama culture lawo siwa inherite in our society noma ekukhuleni kwethu. Amasiko Siba namasiko esesiwajwayele sithi sona la masiko nemikhuba lona kube nzima ukuthi siwushiye. Kodwa kuthiwa lana ke wonke lawo masiko nemikhuba lezi esizaba nazo imasiza ekukholweni kwamele sikushiye because sesenza njani? Sesizalwa kabusha. Ekuzalweni kwethu kabusha sisuka sesizalwa ngani? Ngokuthi sibhabhathise egameni likabani? Lika Jesu Kristu likayise indodana kaMoya oNgcwele. Yilapho ke lapho sesithola khona ukuthi sesithola ukuzalwa okusha. Angazi ngoba kukhona mhlawumbe kumoya wesiprofeto lana because siyesanikezwa okuningi amaphuzu esingafisa siwathole asinikeza ukuzalwa kabusha ukuthi kuthiwa mhlawumbe khona usadinga ukuchaza. Ngithanda sibheke lapha ku Adventist Home page 206 ingxenye yokuqala yomoya wethu wesiprofeto ikhuluma kanje ithi yona, the converting power of God can transform inherited and cultivated tendencies, for the religion of Jesus is uplifting. Ake sinakele inkulumo. Born again means a transformation and a new birth in Christ. So ukuze kuthiwa umuntu uzele kwakusha kusho ukubana lo muntu uthe waguquka ufana lo muntu
osethe wenziwa kakusha. Ma eqhubeka lapha ku Testimonies for the Church volume 6 page 91 uzofunda nje kancane ithi lapha Christ has made baptism the sign of entrance to his spiritual kingdom. Uthi uKristu wenzile ukuba umbhaphathizo kube isibonakaliso esokungena embusweni wakhe uNkulunkulu wakomoya. Ukuze kuthiwe usulungele ukusindiswa udinga ukuthi ubhaphathizwe. Yikho lokho okuzala kwakutsha esithola uKristu ekubizela uNicodemus ukuthi wena udinga ubana uzalwe kakusha, udinga ukubana uzalwe kakusha ngokwamanzi langani langokwakomoya. So ke wayedinga uNicodemus ukuthi ngoba wayevele esenayo inhlamvu yokukholwa okwase kusele kuye kwakuba avume uKristu njengenkosi nomsindisi wakhe bese bhaphathizwa ke ngokwamanzi aphinda bhaphathizwe futhi langokomoya oyingcwele. Siyabonga sizathi sidlule siye kwisigaba sesibili uB ithi yona lana yini lokhu ngizafunda ngesingisi kuphinde sizama ukuyitranslate. Ithi what is declared about the evil of our human nature and God's plan to transform us. So yini lokhu kuboniswa ngendlela yobubi bemvelo yomuntu and necebo likaNkulunkulu elikhona ukuze lisitshintshe kule mvelo esikuyo. So kuJohane 3 verse 6 noJeremiah 17 verse 9 nabaseFesu 5 verse 26 lana ngizafunda lena kaJohana yona ithi yona that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit. And then uJeremiah yona ithi inhliziyo yimbi ngaphezu kwakho konke and iwumkhohlisi ubani ongayazi na. So ke mangasi bheka bona lama verse womathathu nalena ekaEfesu ngo5 verse ka26 kuya ku27 iveza isimo semvelo yoluntu. Lapha sambulelwa ukuthi thina vele sizalelwa kumvelo yesono. Yiko lapha mangaka kade echaza uJeremiah 17 verse ka9 uthi inhliziyo yomuntu imbi njalo njani iyakhohlisa ngobani ongayazi. So ke sivele sizalwa sibabi. Ngoba sizalelwa kuleyo mvelo yethu eyoluntu eyonakeleyo. Manje sizalwa sivela ukubana sibe ngabantu abadinga ukuthi le mvelo yethu iguqulwe. Ende ukuze le mvelo yethu yesono iguqulwe angeke kwenzeke ngaphandle ukubana samukele uKristu njengenkosi nomsindisi wethu. Bese sithi nathi njengaye uNicodemus sivume ngemlomo yethu ukubana uJesu uyinkosi. Yena abesethatha esakhe isimilo esihlanzekileyo emboze esethu lese esonakeleyo. uKristu manga esiqhumela okwakhe ukulunga senziwa sibe ngabantu abazele kakusha bese sifaneleka ukubana siyengena embusweni wakhe. Ngithanda ukufunda amazwi esiprofeto lapha Jesu uqinisekisa kule ndaba oyikhuluma uzalwane umasibheka la ku steps to Christ. Ithi yona lana kumazwi okugcina ithi there must be a power working from within, a new life from above before men can be changed from sin to holiness. That power is Christ. His grace alone can quicken the lifeless faculties of the soul and attract it to God, to holiness. So ngaphezulu laphana beyikhuluma ukuthi kukhona izimfundo esingazithola. We can be educated ngendlela ekufanele sazi ngakhona. Singafunda iBhayibheli silizwisise. Kodwa ke if singachangeanga sasinikeza kukho konke kuJesu Kristu ukuthi makube uyo othinta izimpilo zethu. Lokhu kufunda kwethu ulwazi sinalo alulutho. Kodwa konke kuvela kuphi kuJesu Kristu uyo okwazi ukuchange izimpilo zethu asenze kube izimpilo lezi ezizathi zibe ngcwele. Ende uye wachaza futhi ukuthi akunakwenzeka thina ngokwethu ukuthi sikwazi ukuthi sizikhuphe kulesi simo esonakele esiso sona. Sidinga uKristu, sidinga amandla akhe, sidinga umoya wakhe oyingcwele ukubona kube yiwo oza kuthi
usichase usisize ekutheni sikwazi ukuthi siguqule le imvelo yethu esono esiyiyona. Yikho lapha uzowachaza nokuthi ke singafunda ikakhulu ngokwemfundo yomhlaba. Sibe ngabantu esiphakamisa amasiko wethu, sibe ngabantu esenza zonke izinto ngokwazi kwethu, size sibeke ngitsho lokuzama kwethu. Ngesilungu lapha ukhuluma ngehuman effort, sizame ngawethu amandla ukuthi sizenze sibe ngcono. Ekugcineni sizohluleka. Ekugcineni kuzomela ukuthi siphinde siphenduke size kuye uKristu onguye owazi ukuthi asamukele isimo esiyisona, aguqule imvelo yethu, asenze sifanele izulu. So inhliziyo sikwazi ukuyitshintsha nanoma singathi sifuna ukwenza kanjani. Singafunda sibe nayo yonke imfundo, kodwa ke ingaphakathi lethu alikwazi ukuthi litshintshe ngaphandle kokuthi siyamukele uJesu Kristu kube huyo oguqula izimilo zethu. Amen. Sibheka ku Thursday ekhuluma ngempilo entsha nangezenzo ezintsha. Umbuzo lapha ucala ithi yona isiphi isigijimi esasi thola sasinaba isiphi isigijimi sabapostoli. Okay, ithi ngifunde nge-English, I mean, I translate. What message were apostles later to write regarding the change in focus that comes with the new birth? So, ubuphi umlayezo abapostoli abaye bayibhala kamuva ebeyikhuluma ngokuphenduka ukuze abantu babe ngokuzalwa kabusha? So ke abapostoli eminyakeni eyalandela ngemva kokuzalwa kwakutsha kwaboNicodemus baye babhala beqinisa ngenkulumo efananayo ukuthi manga usungumuntu ozelwe kakusha ngokusho kukaGalatia ngo2 lapha evesini ka20, umpostoli Paul ukhuluma ukuthi mina ngibethelwe kunye noKristu, kepha akusaphili mina kodwa uKristu uyena onjani ophila kimi. So uPaul uyawachaza ukuthi mangase sizelwe kakusha kufana nokuthi sishiyile imkhuba emdala ethu yokuphila kade siphila ngayo yomhlaba. Mangase sizile kuKristu sesisenza o sesiphumisela lokho uKristu akuthandayo ngathi kithi, ngoba uKristu engaphakathi kwethu. Konke sikukhulumayo sikukhuluma ngoba uKristu ethanda. Konke esikucabangayo sikucabanga ngoba kungumcabango kaKristu. Konke esikwenzayo sikwenza ngoba uKristu ethanda kubana sinjani senze. Uphinde futhi asinikeze lapha isixwayiso esimangazayo ku John oqala ngo2 evesini ka15 kuya ku17, la akhuluma khona ngokuthanda umhlaba o ngokuthanda izwe nezinto zakhe. Uthi masingawuthandi umhlaba nezinto zawo ngokuba izinto zomhlaba ziyodlula nawo umhlaba uzonjani uzodlula. So ke sidinga ukuthi ngoba uKristu esibekile emhlabeni siphile kulomhlaba kodwa singasibo abomhlaba, ngoba thina simele umbuso kaNkulunkulu owasezulwini. Ngithanda kakhulu amazwi aku2 Korinte ngo5 evesini ka20 lapha sichaza khona ukuthi thina singamanxusa kaKristu, singama-ambassadors kaKristu, simele umbuso wasezulwini sila emhlabeni. La uKristu abhekele ukuthi ngoba singamanxusa wakhe semhlabeni akwazi ukuthi abuyisane nomhlaba esebenzisa thina, ngoba lapho umhlaba ubheke thina uzokwazi ukuthi ukuze ufinyelele ezulwini kumele uphile kanjani, kumele ukhulume kanjani, kumele uziphathe kanjani. Konke lokho baza kufunda kithi njengamanxusa kaKristu. Siyabonga. So lana igcwalisa noma ukufunda isicaphuna somoya ongcwele lapha sithi sona ku second part ye Testimonies for the Church volume 4 page 458. Paul was convinced that if the minds of men could be brought to comprehend the amazing sacrifice made by the Majesty of heaven, all selfishness will be banished from their hearts. He directs the minds first to the position which Christ occupied in heaven. In the bosom of his Father, he reveals him afterward as laying off his glory, voluntarily subjecting himself
to all the humbling conditions of man's nature, assuming the responsibilities of a servant, and becoming obedient unto death, and that death the most ignominious and revolting, the most shameful, the most agonizing, the death of the cross. So siyathola lana uPaul makasinikeza lesi sixwayiso sokuthi kwamele sisibheke sisilethe eduzane noJesu Kristu, just to see ukuthi if we can bring everything just to understand the amazing sacrifice lenu Jesu Kristu athe wasenzela yona, then we will realize sibona ukuthi ngempela asilutho and ukukhulu esifunele simenzele khona, then inhliziyo zethu zingahle ziguquke lapho sisinikeza khona kuJesu Kristu ngokuphelele. So mzalwane, uma sesisigoca ke isifundo sethu esika Jesu Kristu noNicodemus, mhlambe Jesu ukuthi sinikeze ababhekelele emakhaya ukuze bazwisise ukuthi isifundo sethu namhlanje besikhuluma ngani, sisummarize, sibanikeze nje sisivale, singathi yini ama-points esingawaveza bakwazi ukuzithathela. Inkulumo nje encane emfishane engingayinikeza ekugcineni kusonga isifundo sethu ngokulotshwa komoya wesiprofethi ku-Testimonies for the Church volume 5 page 189. Uthena lapha nje umuca oqala, I would address you as Christ addressed Nicodemus, ye must be born again. Uthena lo olobayo njengaloko uKristu watshela uNicodemus ukuthi udinga ukuthi azalwe kabusha, nathi namhlanje sidinga ukuthi sinjani sizalwe kabusha. Nathi namhlanje sidinga inguquko, leyo ezasenza ukuthi la uKristu esibhekile abone umfanekiso wakhe uveziwe kithi, angaboni mina uKristu kodwa azibonele. Ukuze konke lokho kwenzeke ngidinga ukuthi mina ngizalwe kabusha. Nomlaleli emakhaya udinga ukuthi kanjani azalwe kabusha. Ngaleyo ndlela masingenza sifana noNicodemus, ekugcineni sizokwazi ukuthi siyokwamukela umbuso wezulu, siyokwamukela umbuso wezulu lo esiwulungiselelwe kusukela ekudatshelweni komhlaba. Siyabonga. Isifundo sethu ke sizathi sime lapho namhlanje. Sicela inkosi ngathi ingasibusisela sona ukuthi sizwisise konke lokho esithe kufunda, ukuthi ekugcineni sibe yilabo abazelwe kabusha. Konke ulwazi sinalo, amasiko ebesiwenza, konke lokho esithemba ukuthi yikho ebekusiphusha ukuthi sibe nolwazi, akusilutho. Konke esikwenzayo sikwenza ngokuthi sizalwe kabusha, yikho uzathi kusondeze kuKristu futhi kusise ekhaya ezulwini. Amen. Amen. Sizathi ke sivale inkonzo yethu ngomthandazo, siza kugqike sithandaze. Baba wethu osezulwini, Nkosi ethu engcwele, sithanda ukubonga Nkosi kulesi sikhathi samanje ukuthi siphile leli thuba lokuba sifunde lesi sifundo. Sicela ke Nkosi ukuthi lesi sifundo sika Jesu Kristu noNicodemus kungaba sifundo esisivuselela izinhliziyweni zethu, nokusibonisa indlela ekufanele sihambe ngayo, nokuthi masikhohle ukwenza izinto ngendlela esazi ngazo thina. Masikhohle ukuthi singobani emphakathini, masikhohle ukuthi yini into esiyenza kangcono nalena esibhekwa ngayo ngabantu. Kodwa ke masiyazi ukuthi kukho konke ukwenza kwethu kwamele kube lokhu okulungile nokufanele nokuvela ekhaya ezulwini. Sicela ke Nkosi ukuthi mawube ngamunye ngamunye othe wafunda kulesi sifundo abe lokwazi, abe futhi ukukhumbula ukuthi wena Nkosi udinga ukuthi sizalwe kabusha. Ukuzalwa kwethu kabusha ukuthi silahle konke ukudala, sibhabhatiselwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu nelikaMoya oNgcwele noKababa. So konke lokhu siyakucelela, sikubonga Nkosi ukuthi uphile lesi sikhathi sokuzwa lawa mazwi, ungathi ungaba nathi njalo. Amen. Amen.